kali mulai keren lah Cua pas lu ke daerah Nonglai. Nonglai village kan ya blok ini Habis di Serung ada sekarang try. station gue sekarang terakhir ini song de kebulat yang perlok ini one long drive sini kene ngila poe hanong try but kene kedai ke playground jengka artificial top ngila nong ngayo keren kitin nong we dari Indonesia kedai ke medan football kepala siang pelang kepala internet Yang dah pasti. iya kecing karoi kepar iya karoi kepar hani aksi nong jumpiwe kilo ba daga ila pan ya tu ya pi yang ne kedian lai ba kene ke sunong kanong try ke yo kene ga ya tempat football ga bala siang tau pulang bala wandur raga kom ke balong ke siwe pan badan inong senong jeng kene ke senong ki badon bok tam ladang ila penong nomor kajing don jong kene ka lafat company ha kene jaga karoi kapar ha kene kidong thai kilong tiba tu sai na kene ka company lafat company de pate ba ka company pate ko sun ni kene ka thai pate ke jing yo ke jongki kene ka lap ke jing karoi kapar kene thai kalau ke jing ku ko prau ya kene senong kene ka thai nomor ba kilong itu ki berstaf ladang ila rong plata iyo lang ba kene ke company ya ki men berber nanta susu nasmo bakiang bahaya kene ke senong kene ke company ke habis kolom nak tuye depan ke seo depan tu ba don ke na kene ke company ke habis seo jadi ini apa Rok bah kene ke tau kene ke senong ni yo pelok juga kuat banyu i kena kejengking tu la aring video tengah ru matangan persiang baring video per i sapegi pelok ke i Kan dia jengking kebut ke istibir kat detang ar pro welak. Sumudor juga kena. kena kunjung haduk kena mitar tu hadu arspa tam mitar kena kejengking kena kedai kawa miam pelok kelak banyu i dengan like jam sajan hang ni kibun pha kirawan ru ki bawan khwai kamar kodok khar kabun ne si fi si kirawan to hawa oke proses saya kena dah jike hakini roda hiya ke skuti berkaba cilat tang ba nak senong kimsya ki haban kada kiya de kabaj yang ni nan ke skuti ki haban fan fojar di prok kejengking ke baskem lenda ada piwan hang nih kapor bakam kapor portelang karena kau garet nyui kidok hang nih ada ngiyeng nak ni kawa nyui kidok hang teh po kena pelok kedai ke sila ngila poy sila men pajang ne pelok ba kena kedai ke sila bar mentasi kedai ke sengio tembak kedai ka sengio re ta
khăm tu nai hi cái gì sang yang kayo rete kanyong di senam mungkin ada kedai sengio he ka kham sang ba đây một ta ba kedai sengio rete ni tip ni le kana no kayo ba kedai sengio rete kham tu nai ti sang cái plug sang lại dạch nó được mà sao lại sao nó xin bây giờ có bảo lại mà kini kita dia don krek jadi kenru duduk di garo yang kasih mendai yang bangali di dalamnya ini pun cara ekor ni kacing implek di kenru kalau wah kayo kembali seminit ngaya coba lah ya put apa yang kecing jerit penuh di lengti bepe juga ngaya put baik lagi yang ni wah seminit tambah barang jeruk syuk dipanggil apa ya hastan oke abang iya aja kan kerja sila arminit nakut hakut abang iya aja wud ndai ban guys support do arminit kene ko ada hastan ini gila banget suruh kalau banget satu seorang kan bisa seorang rengi mitangi warna mas ram Bismillah. Saya perlu ngutangin lagi no, nilai sedang bermi nak kena kemudian artificial turf jangka. Sila kedon siapa? Sila kedon siapa? Tai. Sebab tat yang bidang don kena kemudian. Saya ikam tam ni perlu lagi we, bayar ram. Dia cara. Poi sini lak ladur, ngedon cuma kurang ngeli, poi sini lak kelayong. Ya. Iya aram ha pecelal itu ha. Ipat tangga helmet ini tangga helmet kam kia kan deh. Kahan agak kam kia helmet terus ya. Bye kene ke studio ini. Nak kena kamera. Nak tulis kue. Temen kue kerat nomor wai kecil kayak bol. Ini bah. Saus Pak Mita. Kita ke disngiau. Kinang 1 year gidon. Temo perlu kena gede ke sila bagi wan tak sengi. But next ngeselai spot syakwe kejaka ngan peni biang spi. Ya kejeng itanat jong kerik si kejengi. Oke. Trouble. Tu mau keluar tu. Sila.